Alaikum. Sako osomesa ku bintu ebirondebwa ayenze omulimu gwange mpangalira wano ndikonye ku bukoni timaire musomo gwa ifai okolota oba oli kusiba mu masjidi akawungezi nga omusiraamu alesa wakaveera mulimu ebyokulya mulimu amata mulimu omugaati abirесао wabigema wabitawa mu store bwacha bwaziba embeero tineeyo toyikirizibwa kubita mu store wange okiri nti muvunda toyikirizibwa kubita mu store kuba tubidaga tufune ebintu ebyo mu mbeera ed'enjawulo tubifuna mu mbeera daki birekebwa wano buli lunaku ekitegeeza oli kubuuza nti omuntu singa alonda ebintu ebiperishable nkola ntya ebyonooneka mbufunze akola atya singa olonda ebintu ng'ebyo bikozese aye hadisi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ekwete erifu wikaaha wa iswafa ngoka ali kubikozesa ensawo enisoko gitegeere kala yayo zipu edigiriku obusawo obugiriku n'ebiri munda obitegeere kaveera mana kala yako n'ebikali munda togaza kubikozesa katobitegeere kubanga ali kwida kwojo otegeerera mwene ebyo n'atali ki ekindi kenakena nga kyamugugu obusiraamu butulagira iteeka olina okusoma ekisawo kino kyona okitegeere bulungi byewasuula byali bitya kubanga bona ajja okulanga ojakuba oti bana kirango gyataako oti eri eyafiire ebbaaga ye titwikirizibwa mu kirango kutaamu details dondo titwikirizibwa eri eyafiire esente mulimu obw'olukumi-4 n'obw'ebiri-3 n'ak'emitwalo 5 kati awo nolali kubida ku street ajja kuidako byati mwali mu 4-3 so eriyo information giweesigaliza kabando ka sente iwe ngoka ali kulitereka olina okutegeera obupapula obwo buli bumeka obw'ebiri bumeka obw'15 bumeka obw'olukumi akabusibye kano kalaba bandi oba kagoye bino olina obitegeera biri mu kaveera kafaana katya era obusiraamu bwawade watoliredde ekola ebyo libiteko owundi akole ki akikole bwoba oliredde okukikola eni ago n'amateeka kati ne kino kyona bw'omala okubitegeera oti bikozese gaidira nga bwe byalimu bimuwe gula amata lita 2 dewanwa n'omugaati ntakeeyo tiputop oba toliisobola ebyo obusiraamu tibukukaka kulonda obusiraamu tibukukaka titeeka kulonda okulala ku kintu eki obusiraamu ekyafuleeteeka okulonda ani ayinza okiteeba ekintu eki kyo kyayiteeka toyikirizibwa kuba tisobole mateeka gakulonda ani ayinza otebereza yakitukola tiriwulira yogera mu lwaife Quran kale Quran yona kikulu ino aye eri kikulu kyenditegeeza nze singa oyagaana omwana omuntu mwana wa mwaka mulala ng'ekifo kyalimu mu'radun lil khatar osobola okumubitaku gaali yamukuba abapiki motoka yamukoona oba kisolo kyamulya oyo iteeka era oyo bamweta al-lakit ebisigaire babyeta al-luqta oyo bamweta lakit omuntu oyo iteeka oteekwa akola ki oteekwa kumulonda okola amateeka agamukolako ngaki ng'omuntu otandika okumulanga ebisigaireyo obusiraamu bukoba bw'oba onaasobola amateeka agafuga ebironde londa bw'oba tosobola mateeka ezajja kuvunaana ati lwaki wabita ku bando y'emitwalo 3 kunaku lw'enkomerero ezajja kuvunaana ekyo Allah akuvunaana ati wabita ku bando yasente wali wangironda
gibiteku olw'obutasobola amateeka gaayo abagasobola bali kuyida balina kuyida balonde bajja bakole ki bakola amateeka ali muhimu ebironde bingi ebiri balonda bingi mulimu ebyonooneka mulimu ebirina obulamu kati ng'embuzi eyo ente yo olw'amaanyi gaayo bakwati obusiraamu kwati eyo osobola ogireka yatambula kubanga esobola okwerwanaku aye kati embuzi ng'eyo osobola ogironda bw'oba onaasobola amateeka gaayo kubanga wanu toyikirizibwa gironda n'ogirimya ndala era woogirondera n'ogitwala mu kikomera kyo nti ino nze embuzi n'otaaya ekirango eno n'ogirumya musango n'olwekyo batoosobola gireke abagisobola baide bagironde ole mwene eyo lwaliida muyambe omuwandiikire busente doli egitabo bwe bali kulya isibu lya bwereere kayotakuba oti olunaku gundi yali isibu lya mitwalo 3 mukobero oti lya bwereere werenga lya bwereere lyo bw'obanga fiila n'olukutaamu sente dojja okumubalira lw'anaabaide akole ki afune embuzi ye akuwe takirifu eyo gye wataamu ali muhimu ebintu ebyo abandi banenye muntu ati seeka ebyomusomeseeku busomesa seeka ebyomusomeseeku busomesaayo obite ku sente oti abandi balonde kubanza oginyemye okujja okola amateeka gaado aye nga n'obusiraamu tukoma awo ndowooza niwe asembayo. Wa alaikum salaam.